babahakanye ngo bariya ngo ntabwo ari bo ngo bariya ngo nta nubwo ngo barengaga 1,800 ngo biriya 7,000 se ngo maze ngo nta nabo leta ngo hari yohereje kujya kurwana muri Goma na Bukavu ngo nta n'abasirikare 7,000 bari barimo. Burya babasirikare ya FCM 23 yarwanaga nabo ba leta ntibageraga no mu 7,000. Nord Kivu na Sud Kivu ufashe FRDC ugafata Wazalendo ugafata FDLR ugafata FRDC ngo ntanga 7,000 bari barimo. Noneho nabo najyaga ngira ngo ni n'abanyakuri bavuga n'ibyabaye. Oya, iyo bageze ku ntege nke za Tshisekedi n'ibyabaye ku ruhande rwe bahita baberereka bakavuga ngo izinga 7,000 ntizibaho ngo zari 1,800. None bakongeraho n'akandi kantu gakomeye ngo kandi 1,800 nabo ntimugire ubwoba ngo nimurindire gato babanze babahereza imbunda ngo abangaba ngo nibarasa urusasu rumwe gusa bazahita ko bamanika bisubirira iwabo muri Kongo ngo abangaba ntibazaguma no ku ruhande rwa FCM 23. Propaganda kubayobya mu mutwe kongera kubica mu mutwe. Buriya Vital Kamerhe arazira ko ngo yatambamiye umushinga wo guhindura itegeko nshinga. Icyo ni cyambere. Ngo ntashaka ko itegeko nshinga rihinduka kugira ngo Tshisekedi adakomeza nyuma ya 2028 ko aribwo manda y'ibigomba kurangira. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ariko ngo nawe ubwe ngo afite gahunda yo gusimbura Tshisekedi muri presidence akaba perezida wa Kongo. Ibyo se wabura kubizira. Bigeze no ku rwego rw'uko leta ya Kongo ubu ngubu iri kugendera ku mirongo yahawe n'aba YouTuber b'abakongomani bari za Amerika. Muraje mutangire mu bikurikirane murareba. No kuvuga ngo ubu ngubu niba bari kubwira leta iti twebwe turi hano turi muri Amerika kandi mwamaze kuganira na Amerika ibintu byose twebwe turabikurikirana. Ubu ngubu mugomba gukora gutya na gutya na gutya na gutya na gutya na gutya mugakorana n'abantu aba ntitubashaka. Barangiza bakajya kuri ya mateleviziyo bakajyaho bagasheta abayobozi muri Kongo uwo bashese wese. Ituri buri munsi barapfa buri munsi barabatwika. Ubu noneho Human Rights Watch noneho yinyaye mu isunzu iratobora iravuga iti FRDC mwisha abaturage. Irongera iti guverinoma ya Kongo ntacyo mukora mu gutabara abaturage bakomeje kwicwa muri Ituri. Bivuze ngo leta ya Kinshasa yananiwe kwita no gutabara abaturage ba Kongo. Iki rero ni ikibazo gikomeye cyane. Ibi byose rero dore birangiye bigaragaye ko Kongo burya nta gisirikare igira. Noneho abaturage ba Kongo bo barashaka kukisenyera biyubakire n'ikindi ariko bigahita ko bihuza n'umugambi wa Tshisekedi kuko Tshisekedi we arashaka gusenya icyitwa FRDC. Tshisekedi afite gahunda yo gusenya icyitwa FRDC ariko akayisenya mu buryo buri indirect abantu batari buhite kubabonesha amaso. Aragenda yisenya boro buhora abagenerali abica abafunga abandi abirukana. Noneho ariko mu gihe ari gusenya FRDC araza kuba afite icyitwa Wazalendo. Murabyumva? Wazalendo ize kuza kujyamo abasirikare bari muri FRDC bakuru yizeye, hajyemo FDLR, hajyemo imbonerakure zo mu Burundi, kigenda cyitwe Wazalendo. Nikimara kwitwa Wazalendo noneho asenye FRDC. Abantu batangira bibaze batese ko ari gusenya FRDC Kongo igiye kubaho idafite igisirikare. Oya, arayita ko arema ikindi gisirikare mu gihe ashenye FRDC. Wazalendo barayita ko bokipa ako kazi kakorwaga na FRDC. Noneho mu gihe amaze gufonda igisirikare kindi genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Inzozi zibaye impamo. Miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda. Miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye. Ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha, gana Marshal Real Estate nona. Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Urugendo Online TV. Tugeze mu mwanya mwiza, umwanya w'ikiganiro nabateguriye. Ikiganiro cyacu kuri uyu munsi turibuze kwerekera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakomeje kuvugwa byinshi, hakomeje kubera byinshi by'agatangaza. Ibi ngibi byose rero bikaba ari byo tugiye kugarukaho
tugira icyo tubiganiraho. Mbahaye ikaze ku Rugendo Online TV, kora subscribe, like, comment nashaka ku biganiro byacu. Ni umusanzu ukomeye cyane uba uduhaye. Ngewe nibisanzwe ndi Robert Sympathique Iyandemye, ni ngewe tugiye kubana muri kino kiganiro. Mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi turubuze kugaruka ku nkubiri iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo kugirira nabi ndetse no kwirukana witwa umunyarwanda cyangwa se umuntu wese ufite ahuriye n'u Rwanda ku butaka bwa Kongo. Uvuye no kuri ibyo ngibyo, niyo waba uri umukongomani de pere de mere, ariko bakunuganuga ko cyangwa se bagukekeranya kutari muri bo, kushobora kuba uri umunyarwanda cyangwa se uri umunyamahanga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ufite ibibazo bikomeye. Utangire witekerezeho kuko ibintu ni ibibazo. Ibi bintu byatangiriye ku Banyamurenge ubwo Abanyavira bangaga Gasita. Ngo Abanyamurenge murabizi bamerewe nabi muri Uvira. Ibyo ngibyo biraza bijyana ngo n'umuturage wese w'umututsi uri muri Uvira batanze iminsi 10, ahigeze murahabona, ndetse amakuru mfite jewe arambwira ko abantu bakomeje kwicwa umusubirizo. Ibyo ngibyo byararangiye. Mu biganiro byagiye bitambuka nagiye mbabwira uburyo muri Kongo batangiye kuzamura propaganda zo kuvuga ukuntu perezida wa Assemblée Nationale cyangwa se w'inteko ishinga amategeko ngo ari umunyarwanda. Uwo ninde? Ni Vital Kamerhe. Bati ni umunyarwanda, agomba gusubira iwabo mu Rwanda. Ati imyaka yose amaze muri politiki ya Kongo ntacyo yakoze uretse kuba umutretere. Ati n'ikindi ngo anakorana na AFC M23. Ibintu bikomeza kuba bibi cyane. Nabigarutseho kenshi mu biganiro mbabwira nti dore Vital Kamerhe aragiye umuntu baramunuganuga. Ejo bundi nageze naho mbabwira nti byageze naho noneho batangiye no kumubwira bati none ubu ngubu na mugenzi wawe Denise Nyakera umugore wa Tshisekedi nubwo muvuka hamwe, ariko ubu ngubu nawe nta kintu ari buze kugufasha. None ejo mwabonye ko mu nteko ishinga amategeko baragiye barafimana barakabana, induru ziravuga mangu mararisha amagambo aba menshi cyane, baratukana kweguza Vital Kamerhe nka perezida wa Sena. Byatangiye ku munsi w'ejo ubwo iyi nteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasubukuraga ibikorwa. Yasubukuye ibikorwa, imirimo yayo irasubukura, ariko bakaba bari bafite intego ikomeye cyane. Ni ibikorwa bagiye bategura ubwo inteko ishinga amategeko yari mu biruhuko, bavuga uburyo bagomba kweguza Vital Kamerhe. Cyane cyane ko hari abadepite benshi bo mu ishyaka y'IDPS rya Tshisekedi riri ku butegetsi bari barabigambiriye. Ikindi, buriya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari abakongomani baba muri diaspora, baba hanze ya Kongo, bashinze ama YouTube channel bashyigikiye Tshisekedi. Noneho bashinze ama YouTube channel. Mu nyuma yo gukora ama YouTube channel, ayo ma YouTube channel niyo bakoreraho ibiganiro. Benshi bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Bufaransa, za Belgique, za Canada n'ahandi. Mu biganiro bakora, uwo bashaka uri muri guverinoma ariko bashaka ko avamo, bahita ko batangira kumushakira inkomoko yo mu Rwanda. Bamara kuyibona bagatangira gukora propagande mu baturage ba Kongo bo mu ishyaka rya IDPS. Bamara gukora iyo propagande bagatangira gusanspiriza mu baturage uburyo uwo muntu ari mubi, ibyaha bye, uburyo ntacyo amaze, uburyo ibikorwa bye ari bibi, ko uwo muntu agomba kuvamo, ko ntacyo abamariye, ko atari gufasha Tshisekedi ahubwo ari kugambanira Tshisekedi. Bajya kubihuhura bagahita banavuga bati noneho uyu nguyu anakorana n'umwanzi. Ikiba gisigaye urubyiruko rw'ikongo rukwirukaho, abadepite bakakwirukaho, ukibaza ibibaye. Hari ikindi kintu cyasembuye bino bintu cyane cyane bya Vital Kamerhe. Vital Kamerhe nka perezida w'inteko ishinga amategeko nibo batanze uburenganzira bwo gukurikirana Constant Mutamba. Urubyiruko rwo muri EDPS ishyaka riri ku butegetsi rya Tshisekedi, ngira ngo murabizi uburyo ryagiye rikora imyigaragambyo ryamagana ifatwa rya Mutamba, iburanishwa rya Mutamba, ikatirwa rya Constant Mutamba, byose ari ibibazo. Byaragiye bibabaza abakongomani, barababara kugeza ubwo basigaye bavuga ngo Constant Mutamba tuzamuhorera kugeza ku gitambo cya nyuma aricyo cy'amaraso. Baravuga bati inteko ishinga amategeko niyo yatanze uburenganzira bwo kumukurikirana, ivuga ko agomba kudemisiyona kugira ngo cyangwa se kwegura kugira ngo akurikiranwe, ngo kandi umuntu wari ubikuriye ni Vital Kamerhe. Ati ibi bintu rero Vital Kamerhe agomba kubyishyura. Ndetse mbere yuko ejo
bakora biriya bintu byose. Ku munsi wari wabanje bari batangiye gusohora yuko ngo amakuru avuga yuko ngo ari gukekwaho kunyereza miliyoni 9 z'amadolari ya Amerika. Ngira ngo murabyumva, miliyoni 9 z'amadolari ya Amerika ngo yose yarayanyereje, ngo agomba nayo kuyabazwa. Ejo rero aragenda atangiza igihembwe cy'inteko ishinga amategeko. Mu kugitangiza, mu gusoza, ibiro by'iwe arabifunga, sekretariya ubunyamabanga arabufunga, n'ibindi arabifunga. Ariko ibiro bya vice perezida we wa mbere bisigara bifunguye, na vice perezida we wa kabiri Mboso nabyo bisigara bifunguye. Nono baba depite bo mu ishyaka IDPS rya Tshisekedi bajyana bwa busabe bwo kweguza Vital Kamerhe kwa vice perezida wa mbere, arazakira. Kugeza uyu munota rero byarangiye, urebye Vital Kamerhe rwose ibisigaye n'ibikeya. Abarenga 260 n'imisago mu nteko ishinga amategeko ya Kongo, umutwe w'abadepite bamaze gusinya basaba ko Tshisekedi ahava. Nanjye ngo Tshisekedi Vital Kamerhe agomba kuhava akagenda. Ati ni umunyarwanda n'ubundi yibera muri AFC M23. Nguriya ngo ni AFC M23 yari cyicaye mu biro by'inteko ishinga amategeko ya Kongo. Muzi imirimo yose yakoze hariya muri Kongo. Ngo iwabo muri Walungu yahamariye iki, ngo yahakoreye iki. None rero nawe mu ijambo ryejo, kubera yuko yarazi bishobora kuba cyangwa se yari afite kunuganuga bitewe n'ukuntu abantu bari kubitegura n'urwango rwinshi yari afitiwe, ejo nawe mu ijambo rye yaravuze ati ariko jyewe uwo nababaje cyangwa uwo navuze ikintu kikamubabaza ambabarire. Byatewe n'akazi n'ibintu byinshi tugenda dura nabyo mu kazi n'iki baravuga bataha imanizo. Atahubwo noneho urabyemeye unasabye imbabazi, ate se wasaba imbabazi ku byo utakoze. Baravuga batahubwo noneho na bwa busabe bwo kukweguza noneho ubwo turava hano tubutanze. Niko kugenda ejo niyo amashusho yose mwabonye mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, niyo mwabonye abantu bari gufimana, abandi bari kurwana, abadepite bari gutukana, yewe ibibazo ari byose, ibintu nyine nta kintu kiri ku murongo. Nta kintu kiri ku murongo. Noneho rero ngo impamvu ni iki? Buriya Vital Kamerhe arazira ko ngo yatambamiye umushinga wo guhindura itegeko nshinga. Icyo ni icyambere. Ngo ntashaka ko itegeko nshinga rihinduka kugira ngo Tshisekedi adakomeza nyuma ya 2028. Kuko aribwo manda yiwe igomba kurangira. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ariko ngo nawe ubwe ngo afite gahunda yo gusimbura Tshisekedi muri presidence akaba perezida wa Kongo. Ibyo se wabura kubizira. Icya gatatu niwe watanze Constant Mutamba. Nibyo bintu bitatu azize. Ariko noneho nk'abadepite nkabo ubwabo hari ibindi bintu nabo ubwabo bamuziza. Ubundi abadepite muri Kongo ni umuco basanzwe bahabwa imodoka. Vital Kamerhe kuba yaba perezida w'inteko ishinga amategeko ntabwo yigeze abahereza imodoka. Imishahara yabo yari yarabasezeranyije kuyongera, ariko barenze bamukura atarayongera n'ibindi. Ubwo rero Vital Kamerhe baramwirukankanye. Vital Kamerhe baramwirukangije. Ariko ushobora kwibaza uti ni gute abakongomani cyangwa se abadepite n'abandi bashobora gutinya Vital Kamerhe kandi batarubashye Tshisekedi ku byemezo yari yafashe, kugeza nawe yivuguruje agasubizaho gasita. Ntacyo wakora rero ngo nonaha we Vital Kamerhe ngo bagerageze kukumva kandi bataranumvise na Tshisekedi. Ubu rero hari abandi bageraniwe inyuma ya Vital Kamerhe. Abandi bageraniwe rero inyuma ya Vital Kamerhe harimo umuntu witwa Sama Lukonde Michel, ni perezida wa Sena. Ebana mbahaye igihe gito. Sama Lukonde perezida wa Sena mbahaye igihe gito. Nawe bamwita umunyarwanda. Kandi uwo bamaze kwita baraba diaspora bashinze ama YouTube channel bakorera za Amerika n'ahandi ba Kalonji na ba Claude Mwenga n'abandi n'abacala. Bariya yo bakuvuze ubugize ishyano muri Kongo.
ubu rero Sama Lukonde bavuze ati Sama Lukonde ni wowe ugiye gukurikira, nawe amapetisiyo yatangiye gusinywa, baraje bakwirukankane, icyuya kirakurenga. Hari undi witwa Jules Banza, chef d'état major, umugaba w'ingabo za leta ya Kongo. Uyu we bamuri nabi bitewe n'iki? Bitewe n'ukuntu yoherejwe hariya muri Uvira kujya kugira ibintu bimwe na bimwe ahakemurayo by'abazarendo na FARDC n'ibindi, akajya ajya kwiryamira i Bujumbura, ahubwo akajya kwibera i Bujumbura mu Burundi. Bamaze kumutangira raporo, papa amerewe nabi. Bikira aho ngaho General Major Sylvain Ekenge ni umuvugizi wa FARDC, igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagize gutya ati mwebwe mwese murabeshya, ba YouTuber murabeshya, ba TikToker murabeshya. Ati ibyo bintu ntabwo byigeze bibaho, General Banza ntabwo yigeze aryama mu Burundi. Atayo makuru muyakura he? Nta burenganzira mu bifitiye, kandi gutangaza ibijyanye n'umutekano w'igihugu hari aho mukwiye kuba mugarukira. Ati ibi bintu birimo no kurenga umurongo utukura. Bati harimo no kurenga umurongo utukura. Ubu Sylvain Ekenge nawe bamwatatse, bamubwiye bati nawe zinga utwangushye urebe uburyo wagira vuba uve no mu gisirikare, kuko wabaye incompetent. Noneho ubu ngubu ntacyo wakora, nta mbaraga, warashaje. Ati nta conscience ufite gutekereza ku byo uvuga. Ati rero wowe uramenye ibi bintu byawe byo kuza utubwira ubusa uvuga ibyo wishakiye, ukora ibyo wishakiye, turabyanze, turabyamaganye. Wowe uri kuvuga ni nonsense, ceceka, nta nubwo cyemerewe kuvugira igisirikare cya Kongo. Ibi rero biranajyana n'iki? Ibi birajyana nuko noneho ubu ngubu muri Kongo hari ikintu bamaze gushyira ku murongo cyangwa se kugitoreraho, bavuze bati n'ubundi twebwe amakuru turayafite. Ikibazo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo dufite, nta gisirikare dufite. Kuko rero nta gisirikare dufite, n'abangaba twebwe tuzi dufite bari corrompi, bari corrupted. Abangaba bose ngo niba abandi bagiyemo kuri systeme za mixage na brassage na integration. Ataba bose rero ni ukubanga. Ati hano muri Kongo nta mu general dufite, nta atubungubu ni ugutegereza mu ba lieutenant n'abasurietena n'abakapiteni n'abamajoro, tukabazamura tukabongerera amapeti. N'abangaba ba Ekenge, abangaba ba Jules Banza, abangaba bandi bose ntabwo tubashaka. Nta gisirikare dufite. Iyo gisirikare cya Kongo ngo bagomba kukivugurura bahereye kuri zero. Ngo abantu bajemo muri 2003 mu bihe bya mixage na brassage bose baje gusenya igihugu cya Kongo. Ni ukuvuga ngo rero kubera yuko aba baturage bari muri diaspora b'abakongomani bakoze amacano, ni ukubera iki? Ngo basanze abayobozi babo hereye kuri Tshisekedi nta bushobozi bafite bwo kuyobora, bare incompeta. No Tshisekedi mu kuba ari incompeta no gutora abagomba kumufasha, agenda atora abo yishakiye, abo yiboneye, atekereza ko ngo hari ibitekerezo bizima bamuha, ariko bikaza kurangira ngo bamuroshye, bamubeshye. None rero gahunda ihari ni iyihe? Ubwo nimba batagushaka, ebana baragukorera amadosiye, bajye hariya bakuvuge. Bo bigeze no ku rwego rw'uko leta ya Kongo ubu ngubu iri kugendera ku mirongo yahawe n'aba YouTuber b'abakongomani bari za Amerika. Muraje mutangire mu bikurikirane murareba. No kuvuga ngo ubu ngubu niba bari kubwira leta iti twebwe turi hano, turi muri Amerika, kandi mwamaze kuganira na Amerika, ibintu byose twebwe turabikurikirana. Ubu ngubu mugomba gukora gutya na gutya na gutya na gutya na gutya na gutya, mugakorana n'abantu aba ntitubashaka. Barangiza bakajya kuri ya mateleviziyo, bakajyaho bagasheta abayobozi muri Kongo, uwo bashese wese buri gucya ibimubaho. Ari akaga gakomeye cyane. Ngubu hari biherutse kuba ngo Tshisekedi indege ngo yagumye mu kirere, ngo umuriro w'amashanyarazi warabuze muri Kongo, ngo ubwo ngo abo bari bamugambaniye ngo yaragiye kwicwa kwa kugira gute byahehe. Ahubwo bari kwishakira ministre wa energy, bari kwishakira abari basanzwe bakora uburinzi ku kibuga cy'indege,
bari kwishakira abayobozi bo muri bayoboraga ibijyanye n'indege muri Kongo, abariho ntibabashaka, barashaka gushyiraho abandi. None bagambaniye abari bariho kubera ko nta buryo bari kuvuga ngo byagenze gute kugira ngo bahite babakura babasimbuze n'ibiki bahita ko bakora ikintu gituma bakura aho ngaho babajyana kubafunga, ngo indege ya perezida ngo yaheze mu kirere ngo kubera umuriro ngo w'amashanyarazi. Namwe ni mu bitekerezeho byaje kurangira bite? Hari imitwe y'abantu yashakwaga, hari abantu bashakaga gufata kugira ngo bafungwe bave muri iyo myanya. Ubu niyo system ihari muri Kongo, niyo system ihari. Nimuherutse kubona ingabo zirenga 7,000 AFC M23 iherutse gusohora, zirimo abari abasirikare ba Kongo n'abapolisi n'abandi biyunze kuri AFC M23. Babahakanye ngo bariya ngo ntabwo ari bo, ngo bariya ngo nta nubwo ngo barengaga 1,800, ngo biriya 7,000 se ngo maze ngo nta nabo leta ngo hari yohereje kujya kurwana muri Goma na Bukavu, ngo nta n'abasirikare 7,000 bari barimo. Ngo burya hariya muri Goma na Sud Kivu ngo nta n'abasirikare 7,000 ba leta ya Kongo bari bahari. Ngo none se ngo bariya AFC M23 yatangaje ngo nabari basanzwe ari abasirikare ba Kongo bahawe amahugurwa y'amezi 6-7 ngo babakuye ngo ntabo, ngo nta nabigeze baho, ngo na leta ngo nta nabo yari yoherejeyo. Burya se koko burya babasirikare ya AFC M23 yarwanaga nabo ba leta ntibageraga no mu 7,000? Nord Kivu na Sud Kivu ufashe FRDC ugafata Wazalendo ugafata FDLR ugafata FRDC ngo ntanga 7,000 bari barimo. Noneho nabo najyaga ngira ngo ni n'abanyakuri bavuga n'ibyabaye. Oya, iyo bageze ku ntege nke za Tshisekedi n'ibyabaye ku ruhande rwe bahita baberereka bakavuga ngo izinga 7,000 ntizibaho, ngo zari 1,800. None bakongeraho n'akandi kantu gakomeye ngo kandi 1,800 nabo ntimugire ubwoba, ngo nimurindire gato babanze babahereza imbunda, ngo abangaba ngo nibarasa urusasu rumwe gusa bazahita ko bamanika bisubirira iwabo muri Kongo, ngo abangaba ntibazaguma no ku ruhande rwa AFC M23. Propaganda kubayobya mu mutwe, kongera kubica mu mutwe. Gusa sinzi nimba bishoboka kuko bamaze gusobanukirwa, bamaze kumenya uruhande, nabo bamaze kumenya uruhande aho bagakwiye kuba bari, bamaze kumenya aho bagakwiye kuba bahagaze. Kandi ikindi, abari mu bice biri kugenzurwa na AFC M23 none ntacyo wababeshya. Wajya kuri YouTube ukavuga, wajya kuri TikTok ukavuga, wajya kuri Telegram ukavuga nkuko nabonye mwayadukanye, ibyo ushaka byose wajya aho ngaho ukabivuga. Ariko abari kuri tele neza ahantu AFC M23 ifite n'intumwa za UN zirabivuga, nabo abanyamerika mwirirwa mwidoga barabivuga. Abantu bari ahantu AFC M23 igenzura bameze neza, baratekanye, bameze neza, baratekanye kurusha abari mu gice mugenzura cya Ituri. Buri munsi barapfa, buri munsi barabatwika. Ubu noneho Human Rights Watch noneho yinyaye mu isunzu iratobora, iravuga iti FRDC mwisha abaturage. Irongera iti guverinoma ya Kongo ntacyo mukora mu gutabara abaturage bakomeje kwicwa muri Ituri. Bivuze ngo leta ya Kinshasa yananiwe kwita no gutabara abaturage ba Kongo. Iki rero ni ikibazo gikomeye cyane. Ibi bintu biraza kurangira bite? Tshisekedi yafashe Uvira. Ubu none Uvira FRDC ntiri gukorayo, abarundi ntibari gukorayo, hari gukora ba Yakutumba, ubu hari gukora Wazalendo nibo bari gukorayo. Ariko ubuyobozi bwa leta ku rwego rwa politiki none ntabwo bari kugaragara, ntabwo bari kugaragara. Ushobora kwibaza uti biri kugenda bita amaherezo araba yahe? Jean-Jacques Purusi biragenda bite? Jean-Jacques Purusi katari kuvuga, Jean-Jacques Purusi katari kuvugwa. Ubu rero nta kindi kiri kubitera, nuko ibintu byacitse byayobye kubera yuko abayobozi ba Uvira bari kujya kurara mu Burundi.
nimba rero nonaha abayobozi batizeye umutekano wabo bakaba bari kujya kuryama mu Burundi, ibintu byayoberanye, ibintu byabaye bibi cyane, ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Nta kuntu rero ushobora kubwira abaturage ko batekanye, ko bafite amahoro, ndetse ko bakwiye kwicara bagatekana bakagubwa neza ntibagire icyo bikanga, ariko wowe muyobozi wikanga kugeza kuri chef d'état major, umugaba w'ingabo mu gihugu, ntashobora kurara ibuvira. Oya, ntashobora kurara Uvira. Noneho kuba atabasha kurara Uvira abitewe n'ubwoba bwo katizeye umutekano we, ubwo abaturage bo bameze bite? Ni nacyo cyatumye rero abaturage bo muri Uvira bafatanyije na Wazalendo bahisemo kwirukana FRDC, watoke waende wanapotaka wanapopenda, bo birindira umutekano, kuko nta kuntu bo nka Wazalendo n'abaturage bakwizera umutekano wabo batawirindiye, kandi n'ingabo zikwiye kuba ziwubarindira zitawizeye mu gihe zihari. Ntibishoboka. Aho ngaho rero ibyo byateje ikibazo, ibyo byateje igitutu, kugeza ubwo ubungubu Uvira Kinshasa yabaye imeze nk'iyihoreye. Nibwo butumwa Tshisekedi yari bahaye ba Shabani Luko babujyaneyo baganire na Wazalendo ba General Yakutumba, babasabe kwirindira umutekano, abazalendo bishyirireho inzego, ibintu byose babyikorere, mu gihe Tshisekedi nawe ari kureba icyo yakora. Ibyo byahise bihurirana nuko General Mwaku wari uyoboye ingabo muri Uvira yahise ko apfa urupfu rw'amayobera, biranavuga ko yishwe. Uwari umwungirije Gasita yarahungishijwe amarabira ajyanwa i Kinshasa. Rero Wazalendo nibo bisigaraniye ikibuga. Ubu Wazalendo nibo bifitiye Uvira, ibintu byose biri mu biganza byabo. Nicyo cyatumye rero n'abazalendo barabyishimiye, bashimira Tshisekedi wongeye kubasubiza uburenganzira bwabo, akabemerera kuba ku byo kurya no ku byo kunywa, akabongerera ngo n'intwaro, bakaba bari tayari rero kwirwanyiriza umwanzi. Ibi byose rero dore birangiye bigaragaye ko Kongo burya nta gisirikare igira. Noneho abaturage ba Kongo bo barashaka kukisenyera biyubakire n'ikindi, ariko bigahita ko bihuza n'umugambi wa Tshisekedi, kuko Tshisekedi we arashaka gusenya icyitwa FRDC. Tshisekedi afite gahunda yo gusenya icyitwa FRDC, ariko akayisenya mu buryo buri indirect, abantu batari buhite kubabonesha amaso. Aragenda yisenya boro buhora abajenerali, abica, abafunga, abandi abirukana. Noneho ariko mu gihe ari gusenya FRDC araza kuba afite icyitwa Wazalendo. Murabyumva? Wazalendo ize kuza kujyamo abasirikare bari muri FRDC bakuru yizeye, hajyemo FDLR, hajyemo imbonerakure zo mu Burundi, kigenda cyitwe Wazalendo. Nikimara kwitwa Wazalendo, noneho asenye FRDC, abantu batangira bibaze batese ko ari gusenya FRDC, Kongo igiye kubaho idafite igisirikare. Oya, arayita ko arema ikindi gisirikare mu gihe ashenye FRDC. Wazalendo barayita ko bokipa ako kazi kakorwaga na FRDC. Noneho mu gihe amaze gufonda igisirikare kindi, icyo gisirikare azahita agenda asubira muri Wazalendo, nabo bongere babaforume babahereze n'imyitozo y'igisirikare ikomeye, bajye muri Wazalendo. Noneho bajoining icyo gisirikare Tshisekedi nacyo azaba amaze guforoma cy'ikinyamwuga, abasigaye babe reserve force, bari muri Wazalendo. Nuko nguko bimeze. Nonaha impamvu yabyo ni mutekereze ko abazalendo ntago bashaka Gasita, generali wemewe na leta, ariko bagahita ko bemera Yakutumba, generali autoproclamé Yakutumba Mai wisha abaturage benshi cyane, wahashyiriweho ibihano n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi n'ibindi. Ubu nonaha nibo leta ya Kongo iri gukorana nabo, nibo yemera, ni nabo yizeye kurusha aba FRDC. Ahubwo aba FRDC bari kwicwa, bari guhabwa uburozi, abandi bakangwa, abandi bari muri gereza.
mwamaze kumva ibanga riri inyuma y'ikintu cyiswe wazalendo ni ukugira ngo kizanafashe Tshisekedi gusenya iki kintu cyitwa FRDC batemera ngo ni ikintu cya mixage brassage et intégration ntabwo ari igisirikare cya Kongo cy'abakongomani ngo ni igisirikare cy'abanyamahanga bagomba kugikuraho. Bisobanuye ngo perezida w'inteko ishinga amategeko, perezida wa sena, abayobozi b'igisirikare n'abayobozi b'igipolisi bose barajyana baragendera rimwe. Iki nicyo gihe cyabo cyo kugenda. Nibarangiza batore umuntu ugiye kujya kuyobora inteko ishinga amategeko ya Kongo Kinshasa, akazi ka mbere agomba gukora no guhindura itegeko nshinga rikemeza ko umukongomani ari umukongomani de pere de mere, kandi rigakuraho ko manda za Tshisekedi zigomba kugira. Ikindi baragenda bavugurure ingingo zimwe na zimwe no Tshisekedi itegeko nshinga ribe rimwemerera guhera kuri 0, ribe rimwemerera nawe kwiyamamaza za 2028. Ibyo byose rero biraza gutanga iki? Biraza gutanga ko Tshisekedi araza kwisanga mu mwanya mwiza cyane wo kuba yakongera kwiyamamaza inyuma y'izi manda ziwe ebyiri. Muri rusange aba bantu bose rero muri kubona bari kwirukankanwa gutya muri Kongo ni abantu mu by'ukuri batari bari mu murongo wa IDPS cyangwa CDPS, ishyaka rya Tshisekedi, mu mujyo wo guhindura itegeko nshinga ndetse no kuba bemera ko habaho ibiganiro bihuza abakongomani bose, bo ntibabyemera. Ibyo rero ni ibibazo biri muri Kongo, turakomeza tubikurikirane. Reka mbashimire cyane nshuti bakunzi ba Urugendo Online TV, tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ibiganiro byacu nakagaruka. Reka mbashimire cyane, ngewe nari Robert Sympathique Iyandemye. Mukomeze kugira ibihe byiza. Asante sana.